Wakili na musiasa wa kaunti ya Tharaka Nithi Paul Mugambi ni arombete thirikari ya kaunti ukonyiyo goti kirima chiara jaremi mono bamwere akiaria. Mugambi augite murimi ni akuinyereka muno ni ngarama kinya chia ukamati bwa kimera kiuba ketha untu. Augite ngarama eji irejania na kuthuka kwa barabara chia kaunti u haririte bobo nyuma ya miario kumira ati kimera gikinande kigachwirwa thoko kuma mukothima na wikwa kungi. Paul Wakabithe katwente tweje kinya ya wakili na urimu siasa kumantere inoche Tharaka Paul Mugambi kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Romba East African Breweries nito kwari nabona na gukurukira inchi ingi cha thirikari betere kidogo twari na kaunti ya Tharaka Nithi ya thirikari ya Muthomi Njuki yendamie ugoti bantu aku change chiringi 50 ni change chiringi kinya 20 kengo attract investors no kureta biashara muntu ritu na tukaruzi biashara eno tutimiona kairi na eno nyuma ya maobisi makothimira munya wa nguzo kwirikana makathamithio kuma mukothima tumikemo bakuthama bathiete ba Meru ignonto governor wa Meru Kawira Mwangaza na raberire ibathi akabanenkera bantu akurutha center ya Imbia na akabarithia ugoti bo chiringi kibao wagakune agaku tukiragia 50 gakiragia kibao Meru eno muntu wonde wa biashara at East African Breweries yonka yarutha iratwitaga comparison bathima bakiona kirekiraga kunia ituguzevu chiringi 30 makathi ba Meru kogu Muthomi Njuki noe buragiro kurutha correspond kuri issue enu agiro kurutha ugoti buinda mebukinya kinya chiringi 10 nusu ya Kawira Mwangaza bukinya chiringi 10 anti bagorwa munya in any case wana ugoti obo ba munya obu ndabo ethiranwa ibobuthia tutiko meabwega kogu kinya obu botheri ne rutha free Mugambi akiuga mugongo wa Tharaka ukaringika anene muno kiri gukira kibiashara ngorereti Mheshimiwa Muthomi Njuki consider kuruta ugoti bo betithite mwanga chiringi 50 bojoge chiringi 10 biashara inu tikathi bo Kawira Mwangaza kumagu tutethanirie twena babangi atongoria babangi twaria na East African Breweries maintain center enu ara mukothima muntu mbakiri chione mbesa muntu ura mwene munya one mbesa broker era ko nenkerwa agent babeta agent lakini iwe clever ya kuita broker kenda yona kanyamo wana nionere kire kuona onuntu ni East African Breweries iko betigeria kuona mbesa ino njira imwe ya innovative solution chia kana njira imbega chia kureta biashara araburi ikoruta ugoti kwa eliminate all tarific na non tarific barriers tariff itakuga ugoti kuruta njira ile onge chia ugoti na ino ngite chia ugoti kwa mfano kuruta njira ikuta kuonania munya ngari chio ndikujira munya rori ire ikuruta mendani rori ire ya kugura chia East African Breweries yumete Nairobi chio ndiga access ire so wathiri ogoti that inyo ita tarific barrier ithiri ogoti iruta njira inyo non tarific barrier utike kwina ukurukiba bainto bibu bwega butena thina so ndaromba thirikari ya county government ya Tharaka Nithi etongorereti Mheshimiwa Muthomi Njuki consider kuruta ogoti bo betithite mwanga chiringi 50 bojoge chiringi 10 biashara inu tikathi bo Kawira Mwangaza kuma nkiripotera uru weekend kumantere Tharaka Bitu Paul Wakabithe.